Ki akariba kaunti ya Meru ni bethirite bakiurwa bethirwe bakijukia kandi ciao chena NHIF nikenda kwithirwa chikibatethereria ndenda bachienda ndiria bakwithirwa bakenda mautungata jara za kwenda mbecha chiri no rito ethiritwe akiuga kandi ici nitherwa igitethereria mono kagiteneka. Murungamiri munene wa sibitari ya St. Teresa Mission Teresia Kirua yawe Sister Miriam kadhana atongoretia kariba machaka kiriki athokia kurura rengi bubanu dispensary mu entereo uyu nyume yoko ingoka itene kampitho kwe murimu wa COVID-19 runguru wa sibitari inene oye Kirua untuku kenda kuwibwa no ntunya kwa sister baja kwetu machaka kwa guturura sibitari aja na itukuwibwa no ntu ega tutethia no ntu no tate atukuwa one ajare muntu menya tare mona ajare atona kundumiwa rua na sibitari tugwitikia nande amona na inya yeje kiandugoi demonda oiciora na inya etokaga ndawa nande tugatukundumia waja na tucoke tureterwa ndawa ka sibitari kange gakirwa aja ne MCA erija kirimi manka nande tutete na kaire no tuturauma o tugeta kiandugoi tutete kiandugoi twetete bwa mutindwa kwa witorale aerwa tutumete aja itwetete kinya kibwa kerua tutengiona sibitari yange ende narua tore anto ba machaka tuguga ibo bwega no to sesta kwe ya guturugurira sibitari okaire no ntorera rera arugurite mbere rera ya twere mbere itu atetheka muno iromba rinene rya historioni ya Kariobantere usha machaka na nterenge mwanya kuatamba rubwani sibitari ye ni ntumoro tuywa yoni ubatungatira na rua simba mbale uinyoka teu karingo ibikibige are ome kinyante ginyedwa kerua ndeto aja tima ngeta nkawato stroke ndenya wigwa kare Nairobi kana gakani kanako ena gakani mbere mbomba kureto kana kiando ka hospital ya kwenda uni kungira tomba ku support institution teji na ile inge ni gwaje na findi back constructive wa beranta werwe nona bobo te kubwa kana ukote wetabwega stavuromba ya bodhoku ojo atane kiranda washakwa manto ya jau iguko tutomba waka facility taiji kenda shimbo tutede gategate yetu kulukina ete mwingi to mimwanya bya kwithiro muntu asitirete kandi ya NHIF otonga bo muntu no gima ba mwerejo waku kutuwa muntu ashiendende mwerejo wawe na wala to kugitira ngari insurance na nyomba na ambinya mireto gitro insurance kenda muntu theno bato tege kuwa nteta sibitare angeta etera mwanka thina yimba emwere twa tusiende janto na muntu imenyere na njire mwe kuimenyera muntu kuita kandi mwe yawe NHIF kenda itika atika limited bunge no lutete bonene makarika yare ya kamenyeria kaitene kao maturene yatwana tunini burute yangu wo mwana jojo kwambera mwana ikewa no mwana shera awa mwana ja alidetete agweza kyawo bwa mosheri rokuta mwana ikewa kila murungu akwa arendo kwana njire mwana uwataka nambi kuba kabisa ukuremerwa etenya wari ya motori umore tunatombo ntebya etenya ko boriso bere nkore mwana kwina mbomba kutebeka kana one muntu nje woshia nawe nkiripotera weru weekend kumaburi mbeta wa Kelvin Kimathi.